non ke scrutiny de tangan lo pening MP election dak constituency bangke la sia candidate amen na nang thek long lap lo la pena simbol to thek long lap lo kado we Congress ta ho BJP ta ho bana sakti ta ho bapane lipudan de ba nildo party panda cipudan de deli SSC panda sita APSLC itu cikrong atau memang ke nangke klang dak lo ke nili tumpu lo nekan ke ceng nata APSLC ke latung ke election commission along latung registration adalah lapen nomination paper along latung independent pun secitok nai walam tarat antara latung than bom asalnya kelang dak loh kan nanti nomination paper along latung independent party kusi asu independent party pun ada latung ke NGO lah langsung ke latung simbol mata labang suwa tos lada bang kecilong gitu nasi rat kan apa coba itu ye itu APSLC itu siap political party ko bang ke rat kan coba itu independent oke returning officer ang nuka election commission akan non labang suwa nomination paper kajuma longka cetok dinang tok lo lapen demon scrutiny that candidate at least kiklang hore bang ke answer se clear lo lage Jai Kathar himself amata langsung kakos bangke alang ini cilong lo lapen salang ini independent as status pensiun ke election through nang kok nasi APSLC status ke ladak long situ lapen Jai Kathar a candidate as status as such lata independent as status long situ APSLC ko bangke political party as status ke nama dah beda lo lapen alang itu torchlight simbol bangka Jepang bodek lo masih langsung problem dari pecini lo sendiri tentu lo kan nangli candidate cara bang si withdraw dan lo mereka candidate unless place wrong lo by advice sendiri tentu lo masih alang li bang yakin mele bangke candidate cara masih bangke moral li bangke alang li bangke candidate project lang labang sa moral right ta alang li bangke inga tumi hatta nili tum kulo mati alang li ke voter list chokche putatu labang sa voter list ki chokche long sa alang li ke contest tu whereas lasana voter list ki chokche puge asu tum ta lasana isu paklang in 1980 asu said that the voter list of the 1980 Lok Sabha election was defective. So they boycotted the election. Now, Jai Kathar and for that matter, APSLC, they said that voter list is defective, but they are contesting election on that defective voter list. So they don't have the moral right to contest this election. They should not have contest this election. Lapen isi bangke Jai Kathar affidavit ta inti Kathar kusi cetok apisu amen acoramen. So that affidavit itself also goes against the Karbi customary law and practices. Halang saya inggul penta he have no right to contest this election. He should have withdrawn it. Lasip ini arni press conference ke lahir. Jai Kathar a candidate a status lake independent lapen alang ni simbol bangke torchlight ke alang ke Jepang bodek. This is all about Jai Kathar and APSLC. APSLC akan sosial ada jam dulu ada di sosial media long pakai kenangan tentang itu nanti di BJP ya dan posisi kenangan tentang itu udah pasti kesukutan dengan ini kita. Militansi Kongres Office yang kita tunggu, Guwahati Rajiv Bhawan Kongres Office. Le, data Sumronghang ahyanta militan dam Sumronghang kamarlo Kongres Presiden lokal Bianglong District Committee. Alliance Duna. Joram Ingling ahyanta Jackson Becing kiran.
Jawab inti nengah lang kongres ke dun seta ada kacang kidan lo. Nasong dah taksi PSLC pada itu ajar dingkul dan cingkilo. Korporat itu menurut thano EPSL BJP akan kapiran ke opposition party do an cingrum pek nanti ke parlemen ini. Alang itu mah bangke korporat, alang itu mah bangke cituret ni dah. Ini normal ke BJP agent ke opposition do an cingrum ra candidate common candidate le press nang pua a party SC bang mah Daniel Teron mah mate opposition an cingrum nang nelo cituret ko bang. Ihala cituret atum si BJP agent lo neli lo. Neli तुमके proposal से पिजर लोग मत ACC Congress lapan EPSLC parti ke thom per atau akapre ka tum dolang ke AGP tahu ya tahu amat ni pat tentang soal satu dolang maka benda individual ke ko who may be anti BJP elements lai duan ta cingrum ra inuet pathor jotna to project atau project ni tum ki hal tum reject ya ke hala ka reject tum si BJP agent lo te nili tum kali lo ini yang dia angka 1986 ta nili tum ke BJP along ta dun te pinna kongres along ta dun te pinna nili tum ke asten pithi betul lo dang te obat lo BJP agent alang tum la dikroket tum an lapen nili gani siga ta ni gelo ke Joyram Ingling kongres ai candidate tumi dekan ta BJP ini lagi kan tangga idam tang MP election ta BJP kan gitu tangga lasana record SSC long duma jotol de nililo sono sing terang sonjol kini lagi long duma lamingkan ko idam tang EPSLC tum SSC akan lo naka sorsa langsung lang itu ni bukan mana tu ya nak tum EPSLC panang sorsa re jadi tum ka sorsa kali idam tang mingkan ko nang SSC panang ko sorsa posini ni tum reply ki mati an reply ki pinang itu bilang lo ini dah isi reply dah ini dah isi reply dah tak ke jadi tum apa nak tu mati so lagi tu apa dah reply lo pilih nona press conference dah lalu